بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خدا تعالی سر و توکابه حمش خدا رجال کدیس اکرار هبر تي في ابو مهمان بالا و سيدة ملانات حضور و حاضره سيدة بخير هاتن خير خدا البابا خدا جوار راسي اجمعين. تماشاوان هجا معلوم دروجه مده گندم آمده بحث و قالی مده لازمه که غزه هبه دیشای دست بکده من کی سر غزه گرم خبر بدن گره روجه و مدر نکبه غزه ایرو 215 رویه وقت 16 ایرو 215 رویه او یهودی لتمام غزه جی که بمبا ناویتی نمایه گوشه کی ما بو رفحه یعنی سینور مصری او ای فلسطینی دوی درام ما بو آن هاج دست بکیه هیدی خوازه ایلیش یوراب که و درجه اشغال که وقت تمام عرض مسلمان چه اشغال کریه. لبله و پشتی 215 اف هات فهمی حقیقتا مسلمان تک اهل غزه کریه. هم بتنیشت. يعني ادمي كثير باور نذكر اقواجي ظلم چه و تمام عالم اسلامي بيدنگ بساس بآليكاري عاجز بمينن. از باور نکم کسی باور بکره. يعني belki de hem insan batına kuştun kıyamet rabana lebele ve hediye dil merunuşt ve 34,000 nedeki 35,000 insan ne şehit kirin o bده هزار بني انقاذ آدنه بده هزار بريندارن دو برينا خود دناب خونا خود شهيد كevin و علامة إسلامي دنگ جوانای يعني كاس نابي وان خصوص lider علامة إسلامي گش دردی وان تختی وانه بختی وانه پری وانه جیبا وانه مقامی وانه منفعت وانه باور بك او منفعت واجي اي پردام نك اي وجي زال به مطلقا يزال به يعني تشكيت بخار نبلي اخرتي برنا اخرتك عمليه صالحه جبل قاسي يعني تشتكي كتاب كلماجي مرر راسني تعريفها غزه بك تعريفها مظلوميتها غزه بك وتعريفها بيدنجي علامه اسلامي بك يعني بيدنجي كي مرنه انجي صب بمراقبه بيدنجي ديور سدا اوني بيجي براسي كلمه برنامانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وبه نستعين هم خدات كن شاهد ملائكة خدات كن شاهد بتوني إنسان شاهد بن والله انتشتك بدست مرابطة بجاني خو بمالي خو مياردميا غزة وان مظلومه وان صبیه وان پیرکه وان اختیار بکره تاریخ انسانیت هاتیه سر ارده سه آدم حتی ایرو ظلم کی او ناتیه کرد یعنی ظلم هنکی چه بونه بره وان یهودیت دیسا یهودیا کریه انبیا کشتنه دعواجی اسلامی کشتنه ایک دعوه اهل معروف نه یج منکری بکرنه وان کشتنه حضرت یحیی حضرت ده چرا تلویزیون تو نبود تلویزیون تو نبود سالات یا درباس بگنده ویدرا کسی فهمند که اوی هنگا بنفسانده پشتی چند سال شونده او کتاب دنیای نشرده بود 100 سال 200 سال 300 سال هنگی چیزم آند بیزن هنگی کتاب دوینه هم پیدرسیان لکن ایرو دنیا تب جعبه خود بینه کافر و مسلمان تب بنی بیه که وجدان کافر بنی بتونی hemen ev üniversite Amerika devleti küfra ketine evki yani ketine yürüyüşü o mesela gösteriyor İsa'd kel karşı bir sılmı çünkü yetişkin değil insani yani vicdaniye ne İslamiye gidiyor pireke çıplak hatırlı vederi a polisi Amerika İsa'd desteği evdin tekbirat ki ilk Müslüman veca aksamana yani lakin Xuda azze ve celle بوی اوکی امتحان مسلمان که مسلمان چقدر کردن زلته بنجوان نتانیاهو سری حربی دا گو ای قرار مرن عربا اگر اون دسترمیشی مقام خود بن سکوت بکن ولی جامعه تب سکوت کرد چمکی او دین خود ایمان خود جنت خود آخرت خود تب بهرینه و مقام جسیانه چه پیغمبر مدوی لا يجتمع حب الله وحب الرياسة في قلب مؤمنين حسكنا رياستي ويا خدات قلبي انسان كده جمع نابه لكن محبه رياستي به هدج بقمان رياستي بكده ما اوش خدا حزناك بني خدات سويت انفال دا سويت
توبه دا پر سویتا دا امر جاهدو فی سبیل الله بأموالکم و انفسکم و مکافرات جهده خصمت و خبات حربه بکن به مال و جان خود قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم خدا ده بوان را قتال بکن که به دست و خدا هم ده عذابه مع الأسف يعني حتى بنيدا بريد يعني فان رؤساء عربا yardımcı İsrail'e. Nasıl alikare aşkare dikin? Alikare enki askere Sen telefon gibi etxwazez bigrin semete. Tamam. Temaşavanê ki mesela xetiyê kerem ki bixêr hatin. Kerem ki? Temaşavanê me hazır e gelo. Kerem ki? Hocam, böyle Kerem ki? hocam benim bir sorum olacaktı da. Buyurun, buyurun. Şimdi benim bizim bir tanıdığımız var. Karısı namaz kılıyor, karısına kalkıyor. Diyor ki sebepsiz yere sinirleniyor. Diyor ki sen haşa kafirsin, senin gibi bir kadın yok. Bunun hükmü nedir? Yani hanımın namaz kıldığı için öyle diyor. Hanımı namaz kılıyor, kendisi de namaz kılıyor. Sinirlendiği zaman ne söylediğinin farkına varmıyor. Siniri geçtikten sonra diyor ki ben böyle bir şey söylemedim. Tamam, soralım Seyda. Var mı başka sorunuz? Yok hocam, Allah razı olsun. Ecmaîn, Allah'a emanet. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun inşallah. Kerem ki Seyda. İca yani mesela ana ber çave betuni alema İslam ve zulmeti kirin. Sabite küsten, pirekte küsten, binab seri millete de haratı kirin. Ziyade bin sadhab cami hataniye Gazze harabune. Yani خستخانه نمانه. خستخانه نمانه مثلا برندارا به دولمیشا به عربی خستوان عربی حسبات بن خستخانه به بمبایا و به توپ و تانقا لوان شیدخه yani tariha dünyada hepsine güzel Amerika bir çabe kudu bine. İngiltere, Fransa, Almanya tabii kusarı alçakı Almanya düve hakkı Yahudiye hey İsrail'lik müdafası hakkı hey alçak hey beyvicdanla hey şeytanla hey ne insanla ev yani harassa bir kak hiç gibi İsrail kuvvet de sevan rabana da tane yani bütün kuvvete Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya her çeşit silah da Gazze ve hakiye müdafası kubke. İkal karşı kiye صبي بيركن يعني إدنيجي هندانا نخو ناس خد بني عداد كلا يسميست بن يعني في وجدان سي خدا قبولناك بني خدا سورة أعراف ده دعاءت كده بني أنا بتون همان سورة دي سورة قرآن تسورة كي خد على بعصم يهودية وظلمة ونك واللعان تلوان نخوين التنة إجاز فانجا از آيات قرآن برت أرسلميستكم خدا سورة أعراف ده فلما عتو أما نهو عنه چه زمانی که یهودیا آشری حرکت کن جویتشه که نهی کرده و آن چون نهی خدا دام بنی پیخو گونه دانه قلنا لهم کونو قیردتا خاصین مجوانا گو ببن میمون و میمون حقیر تاریخ دمنه ابت شیبونه خدا وان کره میمون کره دومس کره خنزیر ایجاد اب آیت دوامت که خدا عز و جل به و استأذن ربك یا محمد بیراخ بینه که وقتی خدای ته اعلان کریه خدا جل جلاله لبعثن عليهم الى يوم القيامه ای خدای تعالی بشین سر یهودی حتی روز قیامت من يسومهم سوء العذاب ای خدای تعالی قوم کی عباده خوی صالح و جسور و ایمانی بشین سروان حتی روز قیامت ایوان اذیت و işkence و انتقام الظلم وان جوان بستینه إن ربك لسريع الحساب قلت عرض يا رب يا محمد ربيته حسابي برسل عتيه بر يعني بعجلة الفي آيات بر لأنه تفسيرا كشاف وخصوصا تفسيرا وهبس حيلي معاصرة منير يعني تفسيرا منير غضبان منير تفسيرا من تفسير منير بخير تفسير منير بخير بله چارده جلده پرش دريجه پر سري خاص خبر ده اف حديث و آيات كتينه يعني باریکی بینام درکن دبی خواهی تعالی وی ظلمه تجار سر ظلمه او دوام نکریه سببی که دوام که میده که جارا پاشینه خواهی تعالی آن سویتی اسراء دا دبی ونی دجارا پر ظلمه بکن اوی ون پرجی غالب ببن ای خواهی تعالی هر جارا جی عباده خوی اروبه شدید
مثالی سرواب که بده آرا دارو دبیا دا و کبرا دا اوه آرا میش کنه جو کوب کجن إذا خدا فلما جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وقت او جارا پاشین کنه ظلمه بکنه پر غالبن افساده و تریا آن تاریخ دا وکو آنها صبیه بکشن اختیار بکشن پیرک بکشن خسته خانه نخوش بکشن مثلا آمبولانس آخن جامعه بسری انسان اخرا کن تاریخ دا اوخا افساد چه نبیه وقت او جارا پاشین بیست ماوره فلما جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم او عباده خدا کو ریه ورش بکن وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة أي بكذا جامعة قدسي دستي وبستين شاك جارة أوليش كتنكي ikinci sefere ve konu zulmü ve ifsade bken lisa ibade Xuday ulubasi şedid kevin camiye ve yutebbiru ma alev tedbira tistek kevin de seven tabi yok bken imha bken tev yani Yahudiya geber bken bkujun hatta mesela hadisat peygamber de be zulma Yahudiya da ahir zamandan prizide ve Xuday Teala ki ibade Xuy salih misali servan bke برابن قدسي لاب كان بستي دارو كبرى أو دارو كبر بنيلوان شادي بن يا مسلمان ويا عبد الله ولا واي يهودي كتب بسم الله ولا يبكشه دمن بريد بن ظالم دي تاريخ إنسانية دا كدارو كبر لينكي إنسان شادي بنتنا مثلا يوسف قرada يتبرسن بيا إمام مسائي برا دارو كبر خبر بدن ياخد مثلا تريه تمثيلي أم دبيجن مثلا دارو دبيا لي ستاري نكر دبي قدرت خدای کو عین دارو دوی خبر بدن و دبیجی کو مجازی بشه. سلام تلفن من حاضر ماجی بگیرن. جی استانبول کرم که هم خیر هاتن. استانبول. الو. کرم که. ایوارا بخیر به ایشالله. بخیر سلامت. یا پرتک مهبو خوجه. ایسا کی کو نخوش بکه یعنی کو برد استات و خسته. آره. کو خسته بمینه. مرحبا جبو مرناوی دعاو که عجبا گناه یوکسا خیر مرحبا چاپ کد بیل وقتی ده کام سیدا پرسن انشالله مالا وابا اهلا و سهلا بین خیر خوش کده انشالله باتمانه کرم که بخیراتن باتمان ایلح بله باتمان قالوا صرختيه السلام عليكم عليكم السلام دنج قيدرنك يا باطماني كلامك سيدا يعني زاروي مريف زعب زكاتا وهي سيدا زارو چاوبن گو زاروكي مريف زعب زكاتا زاروكا تشير بيه زكاتا زاروكا بخواه نوسا گو زكاتا زاروكا هاي لينا كام سيدا برسي ان شاء الله اما هذا خدي بين خير وخوش شيء ده ان شاء الله سيدا بحثا شو ظلم وكفر وانكركو اخر زمان ده مطلقه هناك بين حاكم وان يد اخر زمان ده حتى يوسف قرداوي مجتهد عصريه عالمي عصريه دبي عصريه ده عالم كي يتنا دبي امه اسلامي 13 قرن دبي حديثه پیغمبر ده شاش مابون که يهودي ملكته فلسطين ده قدسي ده ويظلمي بكن كevin قدسي وأويبي إفسادي بكن يعني سقو قوات نج يهودي راهبون نت قدسي ده حد كيج يهودي تنبون تبل أوروبا بون فان دولة أوروبا ويجوي دولة تخص دولة دنيا ويج دولة دولة دنيا في باشي أنا معنى حديثة بيغمبر شواهد جي أفكار جي كده ظلمان قدسي ده حتى مسلمان زيدا مسلمان صلي سلام بإذن خدا ودارو كبر لوان شادي مسلمان روان بكشن إذا أبيا بتون تفسير قرآني مثلا تفسير وهب سحيلي تفسير منير يعني فان حديثاتنا آياتنا باريكي دلي ما رحت به يعني إنان كي فان روجا بريز ستراتوز بريز قندي ميدام ديشيا باري دلي مرحت بك عجلة وان نيزة عجلة يهودية نيزة حتى ويروجي قمتان كي أمريكا قلت والله أمزاني إجا صونا مايا بإذن ربي عالمي صونا أمريكا يا إنجلترا يا فرنسا يا مثلا ألمانيا سيدا أزباد قرالي عربو وان قرالي خاين صونا تبع أزباد دبكو صونا كشابجي دبكو كافرجي مغلوب إن شاء الله مغلوب بنجي اللي بيزنا لبلي سلمى مسلمان مثلا أنا تدي سلمى أنا أزبيت أنا ما تيك بلا إنسانا مالي يهودية لازم أن يكرين جرا قحوي وان بن قولا وان به ترسيلا وان به
بنيشتي وام يعني براسي قاعد قدام مدرنا كي دبي وارين بيج ايه بني انا ام سيد نابن اگر سم قرش يوريش خوام كان بشين بشين ناسين ويا مهرنس والله هنك انا بلكي دغري درس مسلمان في فلسطين دعانا كذا يهوديا بدعاء نفرانا كنا لكن بني عالمي عصري بتون عالم قسم تي قبانم جو يوسف قرداوي مجتهدي عصري عالمي عصري والله كل زمان امام الشافعي حنيفي حنبلي مالكي وان دابيا ويجي وكوان مجتهدي عالم كي وكوان بيا دبي يكي مالي اسرائيل بكره جبك كان قرش بره كالب جاي اسرائيل هر وكي بجاي اي اسرائيل هاستا كان قرش بره بي قرشون كي بكره بري سنجي مسلمان بري قلب مسلمان يعني بتون كتاب فقهي بتون مذهبي اسلامي زمان حربي دا دولة كي محاربة مسلمانة بكذا إجابة في عجيبة مسلمانة بكذا والله هنا زنجينة إسرائيل بألسفيرسا مسلمانة زنجينة أمريكا ببترولا مسلمانة بألسفيرسا مسلمانة أيوة بده كاغدا بتشكي خامس دولة مسلمانة كهرا تشيكو وبالصد كارد بحزار كاردي بفلوسها يعني بتون الدنيا أسير جدا مسلمان إجابة قناة ونكارن بيجن هرم بوانا حربكن yani yardımı neden var, bu ana alışverişine ken para neden var. Yani ana azvayr ölçme dikan gibi ki tırsil Müslümanlar ve olaca İsrail peva malumat pene. Yani kaç Xudayna atırsın. Vallahi ve nevi hisabi bidin Xuda كون آلیکار بنی خدا به و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان و بن آلیکار سر قنجی و تقواتیل سر گناه و سر ظلمه نبن آلیکاری هم و خدا قرآن کریم داده ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار ون أدنى ميلا قلبي خب ظالما با ندن و آگر بوجه كن آگر جهنمي ایروز به ظلم یهودیت تاریخ را ناتریتن بده کافران خو قومان بتونی üniversite امریکا حتی فرانسا مثلا آلمانیا devletin قومان دادی وان پلیس بری سروان دیزی و ازیاد کن işkence کن و کن حبسا دسته وان سپارا کلبست کنجی دیسا وجدانی وان قبول نکرد دیسا ناسکن اما maalesef en sessiz sakine دیسا عالم اسلامی عالم اسلامی اجا خودت علاوه والله في عالم الإسلام ببلا نهشت ترسامت شيء ترسم أمجي ببلا وارا والله تشتكي ما بدبا أم الخد قومينن أجر بيرشابة أجر برابة أجر طبران كريبة أجر ب مثلا خبردان لكن دي صار يوري كافيناك خدا القرآن الكريم لا دبي واتقوا فتنة لا تصيبنا الذين خدا خبر في تلفون كم كان خبر آيات الكريم النساء معنا يمكن إزميري كلام كم خيراتن İzmir. Evet. Keremke. Alo. Keremke. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Dengi televizyona koy bigirin. Telefonunu mu kadar ikin? Soru kem है bu? Bale. Bale Keremke. Namgu şeyde yaşlı ne ya da. Evet. Ama ta sürekli kere pencere kere barkuna. Bale. Millet bir hayde. Evet. Barkuna dakal tütken halk yiyeceğinden haberi. Evet. Bir de işaret eder halkı. Bale. Kuca şeyde bir fırsat çıkan xerakan telefon emcide telefonu verdim bir polis verim baharım bitirsinin. belki ne kadar pencere kazmarına da haber gelu günü hayatına. Zoyu bitirsinin. Efendim? Zoyu bitirsinin var ya. Efendim? Mugo zoyu bitirsinin. Beli bu bitirsinin. Ka mesela yaparsın inşallah. Tamam. Ama hadi ehlen ve sehlen. Batmane kerem kam bixeyratın. Beli Batman kerem ke televizyona kaçı bigirin dengi o telefonu mu kadar ikin. Beli. بله باتمان مدنگه خودداری کرده و خطی کردن بله سیده آیت کلمه خود خوازی معنای بی و جمعی دادی بگرد خدا به واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
ونبطرسن جوي بلاي جوي مصيبتها كويس طرف خلا ده بسري وداوره لكن بسري الظالمة بتني داناي اي مظلوم جبيران اجا اصحابي برسن يارسن مظلومة تشكيلة دبي خيط على مكافاته وان بدوان öyle sen mükafata lakin bela zalma da ev işer. Sede Merek Arabi duvarı bir kod mali siyonista. Merek Arabi cay ha meçhul mali van kiri ha cepheden mali van kiri şarkı. İşte evet yani bu alim değil mi ya İsrail asla pere kurşun gibi kira beri kalbi Müslümandı. İşte evet yani vakti mer mali yani İsrail'e bıkra mer yardım ya vant ke o aslara yardım silah burada bir silah o pey Müslümanlar kuzey. Hiç fark yok. Bele sede mi fakat sen persa xoş dayısam inşallah bahsa gazet sami mümkün. Debi temaşava kime persi debi zlame jineki. Vakti as be xohan dad ke o juna xol bet kafirin zat çi davi ezayı dere bir olatı nay bilaman van got. Ana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanı خود کرد به اکثر ما يدخل الناس النار هازی ان پرتشک insan مستحقی آگر جهنمی دیگره evet yani zamanı yani inna Allah yubghidu beziye lisan Peygamberimiz ve ilk zamanı bozuk be خود تعالی şey de boğda vakti sınırı yurabu bira auzu billahi mineşşeytanirracim bece bira dezmezke piyave bira runi Rusya bira vezele zil sınıra vihara mesela pranı telefon etken be valla sınırı jına haberdan valla tey berdan vallahi çabe gir sınırı biraz jına biraz çeyre khubke yani evji be günahkardı be bir tövbe ke istiğfar ke Xuda evji kabul ke nake yani ki sınırlanmış bu ve haber abke çeyre abke jına haberda iş bile çıbke sınırı da sınır şeytanı bir tabi şeytan ne çünkü ortam bece mesul epi bir ne bin tabi şeytan günahkar müsaade silahı da telefonum hazır ama bugün Mersin kerem ki bxeyratın Mersin Alo. kerem ki Selamünaleyküm. Aleykümselam Bele kerem ki Hocam bir sorum olacaktı benim. Buyurun dinliyorum. Hocam ben yıkanmadan yumurtanın hükmünü soracaktım. Yıkanmadan acaba Yıkanmadan pişirmek doğru mudur? Caiz midir değil midir? Pişirmek değil mi? Evet, pişirmek caiz midir değil midir yumurtayı onu sorayım. Seyda'ya soralım işte. Var mı başka sorunuz? Yok sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Temaşalara ki idrat xati hazır em bajara imzanın kerem ki bxeyratın. Alo. Kerem ki السلام عليكم سيدة. Aleyna aleykümselam. سيدة فرصتي ما هي الاستيقاظ طعمه اوكي حلالة يا حرامة؟ Dame okey. اوكي. Kame Seyda pırsın. يعني Ama hadi Xuday bint xeyri xoşiyede. تساوان سيدة بخير خدي. Ehlen. Seyda go نخوشی مروا هبه گرام به. ورد خسته ده به. من بیا ربی تروحی بگری چوای گلو. أنا Peygamberimiz Aleyhisselam dedi وندعانك نابيز يا ربي الرحيم بالصيني لكن يا ربي كن مرجما بخير بيت مرني بكي نصيب ومثلا Ya ziyakiyet dedi. يا شانتينا بخير ويا جيكني ربجي يا ربي كن مرنجي بخير بيت Tımır ve nasip. ترحيب بالصيني وماي بخير بيت جربني بس- وقت إنسان ديو تهلكة ده بعنا إنسان نقاش يقدمن dedi doktor ol makine o mahab makine bile hem kalbi biten işgule. Almi İslamiyet bin evtisine caize. Yani eziyet miriyera. Ana mirin insan keber hastalık yani hastana mirini meruseri yasin kone zubr hati rahbede. Ethari takmisi fişibki zunnemre olsa eziyet jera o poşizo yibimr. Deranab. Yani milyon ki habki Yani ne şartın mereb makinevi dam. Na makine de eziyet ejera. Almi asik sen Yusuf Karadavi almedeni dibir merif ve mali yasin ki serdam kone emir. Hatta hinkâne doktor rapor dana ku evyanı ne mümküne luguri Tabii. urfu adeti tıbbi ne mümküne biyasemiş ve. İşte tarih mesela neyli bimre zütür bimre jü defa mümkün ku ameli qanji ve güzel qanji. O xarabeci peygamberi medvi vakti ve mirida sermeli xut diye ekser bir den sermi yüdür mesela. Sırate acele bikin.
كم مثلا قنج بأهل قنجيبة بيخمبري مدبي قد على قبره يتك باقسي جنتي وخراب جبن زوج سلم لي خداتين سرقيزة جباري خلاص جباري خلاص مثلا سيدا بدي أحب تلفوني من ما جبري جباطمان يهرو تلفوني ما كم كلامك بخيراتن Alo, كلامك selam aleyküm. عليكم السلام Ben 2 tane soru sormak istiyordum da. buyurun Ya bazı insanlar diyor ki ölüler için Kur'an okumayın, onlara bir faydası olmuyor. bu bir Bu bir. Öbürünü unuttum. unuttunuz başka bir sefere ararsınız Tamam, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun carekidi batmanı كلامك بخيراتن السلام عليكم سيدة. علينا وعليكم السلام وين دسوا عليه مشتاقونا. بله كلامك تجبير نكي أنا سيدة جبرنا كم. كلامك سيدة أب مجائيني. بله يا خطبة مرم در كعتاتك ويا شارك عتينا كي يعني برو. صار مرم فرضا نفرضا. تدي بقى ما بر خبر ده إنسان خبردن إيه أضدا وأدواجي تينا دستيوه سي حفظارو كيما أنا من أبي وأنا كي بتشكي ديشكن سيدة. وديوان سالم أزي برسم كابي شكش بو أنا كهيتنا. أرا كابيج نابيوان إيه بزن توبراغا. توبراغ إري وإيه بتشكي بلوتا. إري وإيه سياجي غنيشا. الجمرة تمام كديه توبراغ سو أري سيدة سيجا. كام سيدة برس إن شاء الله تمام سيدة. ماليا ما وشباب مين خوش. مين دخير وخوشيدة إن شاء الله. سيدة سؤالك كده أبو هيكم مش بينكري. كاس ساج بيجي. سيدة أب يا هبالك معايا نجد لنا كده تشيكوش بعد بشكلي إذا عرض ده جيك يجوا دعوتي بقى كنا قلت يا ورا. أري. إذا دعوتها يا شاذية. عجب وقازم قشتي خبوخم وأزورن وتكسر من ياز بياز نابا جايزة أنا جايزة. كام سيدة برس إن شاء الله. تمام سيدة. ماليا ما وشباب مين خوش. أهلا وسهلا. سيدا مثلا چی که مثلا نخوشه کتی براسی بیش کت بیرم تماشاوانه نه بس لبیازی پرسم آن نخوشه آنا تدی وان خنیا اون باقی میسیدا بشی خنیا اون باقی تی جلی وان داتینه حتی لازم نجلی وان دین جوان تعزیت کن او حرمت وان دم یا جائز نجاز حرمت وان أنا شکین تبيك تعزيت كن جلي خستين كيلو ناكن نه پود دام مثلا وان ولی چی که يعني وقت إجدال بدنا يديتن زراعت وقتك مصلحة اما بیدی عوضی وان صاحب بن بی مصلحت حرامة قال أولادي وأنا يديتن بمصلحت بحرام بمصلحة لكن مثلا تبيك أو بكن وصا يحتاج بالك يجبد تداوية وان باشتر به سواء بحرمتي برمزند بد يوم باقي ماذا أنا خستخان بيجي فسق وفحوشي بأمر ياخذه والله بيرك بين كتاب الشريعة بين بيرك نكار هرا بامير معينة حتى بيركي دكتور هبن وقتها هرا بامير بيركي دكتور تن هرا بال جرب تنيناسه أنا تنيري دكتور بيركي دقيقة وداخل بالتنينة بنفس حتى تنين دواد مينن يعني وكاس شيطانة والله سيخمري مدوي بيركي ميركي بتنين جي كده نامين إيسيا شيطانة يكي بكل ناموس وغيرة وقيز وبيركي وجرب تنين نشينا بعد دكتور سيدا فرصاد دنا جو زكاة جداه أنا أم ده حب جداه كيبن ياتش كي سؤال كي براداي لكن براكي مال باطمان يكي فرق الجبو تبي ده حبون تبي يجي خدمة دا إسلام دا كرو حدا شهير جيبو دقوم مزباو بدي أخرى قلت أم ده حبن الزكاة سمعت قلت نار تسمع تبي خواندم وجي خوينا ويجي كسبو دقوم قلت الزكاة مجدها أبي مر باق درا خذي في زكاة خذيت على زكاة أم كش زكاة شخون نكون ده حزتي عبد الله أنا بابي بيخمبر يعني قال كيوي قلت بو كدي حبزارو كيم تشيبن ازيك سرجيكم كم قربان إذا داي حب تشيبون إذا ربا قربان سرجيك بتها إنسان سرجيبك رو مشاورة كرب أهل حل وعقد إنسانا قلت ده دبجي دينجيكي أو يقرأ عبكي يا كي دركت تقع قرأ كاتن يا حزتي عبد الله دركت كأوي سرجيبه حتى برين صدي الصدي ده يا دوا صد دوا دركت جبري أنا خونا ميركي فديا يعني ميركي صد دوا خوينا يصد دوا يعني هنكي دو عادة أو صاير كي عادة يعني مثلا سيدا بدي أحب تلفوني مهنا ما بقرن ديار بكر كلامكم بخيراتن
Diyarbakır. Keremke. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyda خوازم سوال کرد سیدا بکم. Bəli. سیدا هنک دردکەون تلفۆنا و دەردکەون شتا یعنی وەک کاسی ئینسانە ئینسانە کۆم دکن جوانە دبێکی دبێ سەیدان ژی ناوی خۆش کرد سەیدا دبێکی سەیدا دبێ سورەتێ ئەنعام نۆت دادێ خدا گوتی مە ئەف قورئان ملەتێ مەکێ ئۆ ئێ دۆراوی ڕشتاندیە دبێش بەربێ هاوی قورئان ژ عەرەبا تەرێ هاتێ ژماغ نهاتیە دبێ ئەگەر کو ئەم باوەریا خۆ پێ بینن تشکی باشە ئەم پێ نەینن ژی ئەم ژێ نەمەسولن دبەر کو دیسا خودێت ئایەت کێدنا دگوتی کی ئەو کەسێ کو مە پێغەمبەر جوانڕە نەشان دبێت ئەموان نادن عەزاب دانێن سەیدا دبێ یعنی یەهودی بێ خریستیان بێ ئێزیدی بێ چ دبێ برا ببێ دبێ پشتی پشت خۆدا باوەر کرد نەبێژە محەممەد ڕەسوول الله ژی تەمامێ ئەو ژی مؤمنن مسلمانێ سەیدا دبێ کەسنگ لە کافر ناڕن جەهەنەمێ دبێ ینی کافر ناڕن جەهەنەمێ گاوا ئینسانکی قەنج بە ناڕە جەهەنەمێ وسيدا دبي محمد صلى الله عليه وسلم كما بيجي محمد رسول الله شهادتي بك دبي ديا ندرس جبركم محمد ناديتي صلى الله عليه وسلم وانا كنا يو إذا سيدا ما فانا كيش يعني السؤال من أساس أنا السيدا وكا إنسانك وكا بيركا كمسلمان لقولكم مشكور القرآن وحديثه بتشي ديني فهم كريه بخواندنا يعني قيسيكو أزالم أزلقاش شبانات درد كذم أزبرا مجادلاتكم أزجر آيات خوينم أزبيجم خدا بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أزبيم خدا دبي محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا أزبيمكم خدا شهادتي لديكم محمد رسول الله خدايه كما بيم خدا بي واتقوا النار التي وعدت للكافرين خدا بي من جهنم حاضر كريش بو كافرة توانا چه بيجي كشي إنكار كسيدا نابي خوشت كسيدا وبالتالي إنسان جي باور دكن وأز وكبيرك كمسلمان أز لقاشي دردين بير كبير مجادلة قالوا وين مسل يعني جناح جمر هي يابسني وأز مجادلة وانا دياربكرن أنا سيدا الله سبحان الله أنا جانلي أنا دم نور سيدا جانلي أين ولا سيدا بنات تبع بمشعت ومخنقر از بغلان مش بوم ومجرد انا يتابش اخوان ومقول دين اسلامي عقايده ملتي ما تخرج كي تشكي وريتنا شش شرط ايماني هنا هلا مقول تدرج سيد القيامات وقدر و يعني تشتغل اخرته بردشي يعني انا زندان يكبونا ودا قاصد محمد عليه الصلاه والسلام وقرآن فيروز أبانا أن أز جبانا غير باور بكيو كيام بديجن يا واي مسلمان. بله كامل سر خبر ده إن شاء الله. نابي فيها هي نابي في باستكي هي نابي في. نابي هي سيدا. إيه طبعا كل خوازي كاريش ندر بيجيت تلفون جديد. تمام سيدا أمانتي خدا. بخير خوشي ده إن شاء الله. إذا بعد سيدا كل مرة يعني سوالا من أز وكبيرك كمسلمان. مجادلة بعض. أتونا أقرم أز نرم كسر قارشي درناي أز لقارشي درتي ترى كذا مجادلة. كلا جمرة قلنا هي تنا كوا. أنا نابي وانش مرة كامل سيدا. ما بدنا الناس كل. هندر بيجي. كنا عقيدة إسلامي خلاص سيدا. تمام كان نابي هندر بيجي إن شاء الله وعلي من نابي بقى. أمانتي خديه بالخير خوشي ده. جوانه كلام كم بخيراتن. خودش ترازده خودی مال بده inşallah. Ecmaîn. Hocam ben 11 yıldır ben kodrumu bağlamışım. Evet. Hep kötü rüyaları görüyorum yani hocam. Kaç çocuğunuz vardı? Benim 4 tane çocuğum var. Çocukları öldürmeye çalışıyorum rüyada hocam. Hastalığınız bir şey vardı? Efendim hocam? Yani bir mazeretiniz var mı diye bağladınız kendinizi? Evet hocam ben doktora gittim en sonunda ben gittim doktor dedi sondur yani senin be çocukları sen hakkın. Tamam Seyda'ya soralım inşallah. Evet hocam. Tamam soralım Seyda'ya. Var mı başka sorun? Tamam Allah'a emanet olun hocam bize de dua edin. Size Allah'a emanet olun. Hadi akşamlar. Allah'a emanet olun. Seyda goy ihtiyari mehet keve paci. Evet. İcal milleti ömrüçük ke قوتنات که خبر توانت که دستی خوش وان دخینه یعنی خلقی را حسد که خالص هر کدوم اختیار بکی که دبی مرا خبر بده پلیس ولی بترسی بیت ده در که چی کی چوه ولی yani eviyat işki minkere izalam minkere vacibe yani indi ve bu ehli mali bikin ve polis hab çabkin karın gerevin ve minkeri defem yüktersine. Sen dedi ki izleyicimiz yumurtayı yıkanmadan pişirmek nasıldır?
Şimdi yumurta onun zahiri necistir. Evet. Tavuktan eğer yıkanmamışsa birisi insan yıkar şey ederse, kırsa içini mesela tabaka koysa iç kısmı değil Biraz pişirirse çayların içinde, suyun içinde o su da necis oluyor. o su necis oluyor lakin mesela sonra kabukları atıp içi çıkarsa o bir şey yıkanması olur. lazım bir daha. Gene Bir de yıkanması lazım. Evet. Çünkü necis suda kaynamış oluyor. Yani necis suda Her yıkanması. halükarda kaynamak. Yani şimdi mesela et, hatta şeriat kitabı etleri su içine de giriyor. Eğer etin necis suda mesela kaynatılırsa aynı mesela temiz bir şey kaynatılır o yemesi Yani o şekilde olur. o tahir olur. Tahir olur. İşte yumurta tabii ama biraz su onun zahirine mesela şey edilirse dökülse temiz olur. Selam sadava dehab telefonu mehene muhacı bugün. Kerem ki. Erzurum'e kerem ki mkhairatın. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam benim bir sorum var. Buyurun. Hocam benim kardeşim bir iş yıl önce kocası sinirlendi. 3 sefer dedi bulsun. Şimdi de diyor yalandır ben dememişim. Öyle tutması var mı yok mu? Demiş boşsun değil mi 3 sefer? Evet 3 sefer şahit de var. 5 yıldır ayrıdırlar. 5 yıl ayrı millet de diyor yok bacım gitsin yanında günah değil yani öyle bir şey var mı yok mu? Seyda'ya soralım inşallah. Tamam iyi günler hocam hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun inşallah. Edene kerem ki mkhairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Kredi kartı kullanmak caiz midir? Kredi kartı. Evet. Seyda'ya soralım inşallah. Var mı başka sorunuz? Bir de iş yerinde Pepsi yani İsrail mallarını kolalarını falan alıyorlar. İçmek caiz mi değil mi? Kola mı? Evet hocam. İş yerinde iş yeri sahipleri alıyor. Evet. Soralım Seyda'ya inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Diyarbakır'dan bir izleyicimiz hazır bekliyormuş. Onu da alalım. Diyarbakır kerem ki mkhairatın. ناخلي دعوي Bale kerem ki. سوالك ما هو Bale. وعندك زير هابو مجو مثلا fiyat tabii ana akvası hani çelmeye de fiyat belirlemiş kır mı mesela benim 3 milyon ana mesela değil mi benim çelmeye de 3 milyon var çöp faizi ya ma çöp faizi Mefham nekir suriyeti. مگو که و نبیچی زیر مهندک هبو مگو بدون مثلا انا 2 milyon ya. Ere. Mesela de vadeli sevmeydi şunda. Bu ev bu fiyatı belirlenmiş. Size bir açta bir siyah. Sevmeyi. Bir sevmeyi ne yapsın ya deyim be. Bir milyon. Kamesi de yaparsın inşallah. Tamam. Ama hadi Khuday bin dikhiyle hoşide inşallah. Böyle Seyda Mekki süpersin perçi bun. قدامه اوكي من بليزه شويه سيده اوكي işte وجولات قويه قدامه انزال انا بني امام الشافعي رحمه الله قرال كي زوان ليستكرا دانيه دبي ليستكي كو بعقل بن وقدامه satranç nehberk بعقل بن yani insan bir şart bir kumar bir bileyse ona ve sevi tahkira lemeji ev halale çünkü yine ve sebebi zede buna akıl lakin ku tahmini ve وقت دي اف كبري تشيك جوان زارد بيجن زاره ومثلا اسكنديلا بالتخمين كيجات كبدسي كي بلينينه ويا تشتي عقل بجائزه شانس عقل با ونجايزه حتى امام حنيفي داما وشطرنج يجدي بالنجايزه حرامه لكن فتوى امام الشافعي برخصه عقل با نبش شرطابه قماري با بس زياده عقل وانسان صبر بيتينه lakin bir tahmini ve ev necayse. Böyle. Seda dedi ki izleyicim Türkçe sordu. Ölülere Kur'an gider mi? Ölüye Kur'an şimdi bak ölülere Kur'an okumak yani Peygamber Aleyhisselam bile hususi ölülere Kur'an okumamış. Ama bütün İslam alimleri mesela dua yani Kur'an'la sabittir. Ölülere fayda veriyor. O mesela sadaka fayda veriyor. Kur'an'da yani Peygamberimiz diyor Kur'an nerede okunsa rahmet orada yağıyor. Bir insan bir evde Kur'an'ı okursa orada rahmet yağıyor. Ya mezarın başında Kur'an'ı okursa rahmet yağıyor. O şimdi bizim bütün alimler
o meşayihler diyorlar Kur'an da dua yerindedir. Mesela Fatiha'yı okuyorlar. Fatiha yarısından yani son yarısı hep duadır. İhdina sıratal müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bu duadır. Dua niyetiyle okunabilir. Yani hatta mesela İmam-ı Hanifi'de ölüler üzerine namaz kılmak tabi o Subhaneke okunur, dua der. Lakin insan dua niyetiyle Fatiha'yı okuyabilir. Ya da Kur'an'ın okunduğu yerde zaten rahmet iner. Rahmet iniyor. O bir de Allah mesela ayır. hatta bir hadis var. Peygamber diyor mezarlara gitseniz orada inna enzelnahu o mesela ayetel kürsi felak nasıl okusanız bir rivayete diyor ne kadar sevap onları gider. Evet. Yani Kur'an'ı okuması faydalıdır. O bütün Ama bunu paraya çevirmek caiz değil. Para çevirmek caiz değildir. Lakin bazıları bu selefidir, melefidir, deyim daştır, mağdur, insan şirk, mırtad olur. Onlar yanlıştırlar. Şey onlar zaten bütün ibadetlere Seyda, meca ini hakkını kurma. Pırsa haberdar bir pişi yine iada cümle niro çabay. Ana iada cümle yani sahvetine yani nibrotine lakin ezviya beyzim. Hinkâne samdari hır camiye derketin. Merve ayıpt ki. Ya roja cümle peygamberi medve el cüm'atu idul müminin. El cüm'atu haccul fukara. O roja cümle en duayk makbul diyor roja cümle. Ruyundur ki al sünnet bikin. Ya kazaki khubkin. Ya mesela tesbihata bikin. Ya desteği bilin ki şuha duaki bikin. Dime evlimice cümle demamış adeten te. Maşallah melek de beya. Enler cümleyiz kafir mi? Evet, dinlesim cümleyiz kafir mi? Vaki ekip. Biraz iyiydi bu şey. Digo, az roji ne diyor? Radus Sauri. Gotisçma roji ne diyor? Maka az ranam sauri jkayzi kafir mi? Abji mazanna çilmeca cümle kina adet. Vallahi necbu khadayt kin priyana. Şbu adet. Kun çilmeca cümle kin tamam. Ve cümle kun nivru nakil. Mesela çim az khoyi nivru nakim. Çünkü druk ile şaz farsının. والمجال من كده بركي بطالبه ما بطالبه في جماعه خشم من شنو انا سيده خلقي بينه في رساله كسر حاذكر واني بالمدرسه هذا كي انا بوني نظام مره ما مشون خبر بله زي عبد القادر يعني المجال جمعي ايوه قناعه مكه المدينه مهر مكه مدينه بتون مذهبي اسلامي اللي هنا قال ميزان يبرو عودتكن الدنيا دا صغين بي بالقامه كرده ميزان جمعي عوده ناكن Böyle. Şafii maşallah mesela ana dua bir kamete vallahi mezhebi İmam Şafii de iştine. Kametkum beri Allahümme Rabbena Rabbe hazi bir azaniye. Mekire bir şey ki anastırsam milleti mermi kalemi iştine. Yani peygamberi meçre ikiriye gelem revi ta'gımçıqi sed ibadeti mizeyletir bikin. Hatta mesela bir yeki carkede sivseyler subhanallah sivseyler çağır Allahu ekber. Yeki koca ma seçer zede beyzim. Roza kıyamette txevda dibine tabi belki doğrusu Xuda biye txevda dibine ki mana yani khayrat tesbihata ha dain tisteki na dain zira. Diyor hayran mı tesbihata kire mi zede jiboşe. Gotel gori sünnetine kiriye. İttiba peygamber ittiba sünnet-i mime. Vakti peygamber gode sivsecer subhanallah sivsecer hani sivsecer ya çara Allah ekber hikmet de hani. Divan hikmeti manevi çem zanı. Ama ittiba peygamber ati'ullah ve ati'ur Rasul. Xuda bi ita'a Xuda ve Rasulullah. Vakti diyek zile bi da ita'a peygamber ne kiriye. İşte merabil mesela limej rukne dini İslamiye. Limej direka dini İslamiye. Amra ki limej 5 vakta bugün 6 vakta. Ne ola belki ben zam çilha Fatiha ve nedrüsün. Çilha bicidi İslami da ki illa limej cime ger çilha bintne. Ka hadis, ka ayet, çıksaye. Böyle. Müsaade selamı da telefonu mesela muhacir bugün. Diyarbakır kerem ki o mkhairatın. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Azı pırtaki cevap kın. Bale. Ana kaberit gotu kurban o hakika o borak. Ya ana bir her şey yekin. Çağı mesela. Kego yekin. Kego yekin. Bas canaj mele pırsın bir fark tınız. Bir zaten kış yekin. Yam galaz bir pırsın. Hakikatçe o kurbançe o borakçe. Pırıyı ser borak etsekin. Kan mesela pırsın inşallah. Ama hadi Xuda. O kid ek jer be şazikrin ev tenena khoya malbata yükşafa. Kan mecap pırsın inşallah. Tamam. Ama hadi Xuda bin khairu hoşiyede. Bursa'ya kerem ki o mkhairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Deşarı daha sorayım şeyler var mı? Bale. Deşarı mesela insana ki aja gohara cidhara mekke. Şer niyeta hacı hara.
همه لحال خانه که ده آلویل خواه که عمل مکیل خواه که دیپیل خواه که اگر با جزاوی ها چطور که فرقای معروف ده ها چقدر به احرام مایه؟ ای والا جارنا قصابی ترین لوداری قصابی داری مثلا تو روکی درود بینی چه وقت بینی؟ نه روکی درود نبینی حتی نپشته عینی نای میقات در باسی کی او داری مکه بجلی خود داری؟ بله نیت احرامی تینی اما işte niyet ayranı verip bine neyine mevçak ya yüzde tutmuş sadece. Ha tüyat bas ya işte geç bu. Kamesi de yaparsın. Jiba kutu görevli işte. Niyet bine ya merip mesela misalini ladri ikram sana merip ihram hakem. Jiba tu görevli değil tilkar ihram al-Khaki nefsa. Tilkar ihram al-Khaki. Tu görevli değil tilkar ihram al-Khaki dervade. Ya işte. Tamam kamesi de yaparsın inşallah. Tamam inşallah. Hat fehmi mesele. Emaneti Khudaya bin khayr khoshide inşallah. Ehlen ve sehlen. Emek navbedin persa brasiyan van persi me perçi bun ama başa diyen de soruya bagırın. Sida go nav yağmur, toprak, güneş çoğu navan nava. Ola evne İslamine lakin benim kalbi haramınci. Böyle. Peygamberime hinki Müslük Müslüman du navevan harbu. Yahut mesela hinki ne uygun bu navevan degiştir. Yani toprak mesela toprak beni piyade. O balud zaman ne İslami yani ne haram. Lakin ne haram. Böyle. Size go tabii ben navi hoşu gelir gidi hoke. Benim mesela Peygamberime de afdali nava Abdullah'a. İlk nispete bal Xuda. Abdi Xuda. Peygamberime de en navi ku az per navi hoşu isim Xuda isma gotiye asra bi abdihi yani abdi Xuda. Ku nispeten bal Xuda. Li Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülkerim ilk seyle abda ve nispeten bal Xuda. Dudu Muhammed İbrahim indivan navi Enbiya, nabi sahabe kiram, nabi ehl-i beyti. Kiram, nabi qanca merdeyne bereketli bir nevi. Böyle. Hatta Peygamberi medveyik nabi ve Muhammed ve Rüzgar Kemali ze evl şefaat tamam. Böyle. Seyda go daveti az haram nam bukhum o derkebim. Davetini öyle. Ana davetek meru pirek tebiye ben. Ana davetek meru pirek dikin tebiye bu çağılgı. Harami tez pire. Pirek teb fistane van ya canevan خونه جل شبل وان سيدي جل شبل وان نان تعذيب جاء أو وجودهم بزوري أو به أو دعوة نبي حرامة بيخمر مدى من كسر سواد قوم فهو منهم كي رشا كي قومي زيادة بكد بجوان إيك رشا كماليستا إيك يا لايقة إيك يهودية إيك خريستيانا إيك كومونيستا إيك سوسياليستا إيك باكجيا زيادة دبجوان هذا تدي هذا دبيجه Persa dibêhin ki hene dibêje nizam Kur'an tine, Peygamber nizam tine. Ama tab sınıfı küfrine vantişler. Biz Müslümana telqin dikin. Bəli. Size müşkün persiciye burası persi me gomülün beşad diyem emeği persi. Bir emeği öceder. Bası bugün temaşavani meclime godari ki pişti reklam ve persi me hususi serbsek. İnşallah. Dedi ki izleyicimiz Türkçe 11 yıl önce doktor demiş kordon bağla. 4 tane çocuğu var. Ben de bağlamışım. Evet. Yalnız böyle kutu rüyalar görüyorum, böyle çok öldürdüğümü görüyorum. Şer'i bir mesuliyeti var mı kordon bağlama? Şer'i eğer mazereti varsa mesuliyeti doktor demek ki demiş. Lakin mesela rüyasında gördüğü o güzel olmayan rüyalar o düşünüyor. Yani şeyde düşünüyor, acaba ben günah mı yaptım? Bir insan neyi düşünürse rüyasında onu görüyor. Korkulu şeyler olsa korkulu şeyleri görüyor. Yahut mesela bir şey üzerine çok düşünüyorsa onu görüyor. Bu da acaba ben günah yaptım mı yapmadım? O vasvasası var diye. Onu rüyasında onu görüyor. Hiçbir şeysi yoktur. Evet. Yani 4 tane çocuğu varsa o şeysi... doktor demiş ki bağlamalı. Doktor demiş de dememiş şeysi. 4 tane mesela Vehbez Hayliye bir kadın diyor benim 7 tane çocuğum var. Hastalıkım da yoktur. Ben şeyimi bağlasam rahmimi bir şey oluyor. Diyor sen 7 tane çocuk varsa yeterdir. Bağlarsa bir şey olmaz. Yani çocuklara ihtiyaç, şimdi bazı insanlar çocukları İslami terbiye veremezseler, o mesela sokaklarda pislik ise yani çocukları getirmekten daha iyidir. Böyle. Seyda dedi ki izleyicimiz 5 yıl önce de benim kardeşim eşine boşsun demiş. 3 sefer. Boşsun. 5 yıldır ayrıdırlar. Diyor şimdi birileri diyor yani bir araya gelebilirler. Bu konuda sen ne diyorsun? Şimdi mesela burada boşsun. Eğer 4 mezhebe göre 4 yani 3 talak niyetiyle söylemişse İmam-ı Şafii, Hanifi, Maliki 3 talak gider. Ama sah olan görüş burada İbn-i Teymiye'nin mezhebi
3 sefer üst üste söylerse bir talak gider. Çünkü Allah-u Teala diyor yani 3 sefer bir oturup da söylemişse bir yerde bir kaldı makanda 2. bir üst arka söylemişse bir talak gider. Kaldı 2. Kaldı 2. Şimdi mesela ama 5 yıl geçmiş. Edep bitmeden kocası pişman olsaydı ben hanımı tekrar kabul ettim. O zaman yeni bir nikaha gerek yok. Edep bitmiş. Ama şimdi edep bitmiş yeni bir nikahla o kalan 2 talakla yani o adamın bu şekilde o adamın 2 talakı var yeni bir nikahla eşiyle beraber olabilir. Beraber olabilir. Hiçbir şey yok. خوشك كيما برسي هنا كان دبي قرآن جعرب هاتيه نشرت مرة بمحمد رسول الله يكي بخدي هي كافر بجي بيغمبر باورنا كدرجة نتي وانا براسي مسألة كيفنن يهجا هناك نوتكن يكي يدبك يكي انا دركتي او جوارد بيجا كي نبي براسي انا تزاني ما يكن دون برافان صنفي عميله يهوديانه خدمتكار يهوديانه اي خريستيانه اي نيار اسلامينه يا جبل خدكن شاس كدن سريخو ريخ بردن ام شيخنا مالنا والله او شيطان والله او مرتد والله قتلوان حلاله يكي وان بكوجا قصاصيتنا çünkü peygamber emedi men beddele dinehu fadribu unuqahu kaynen men kana. Yeki dini xuda güskel stiyixnu vi bukuzun kidbe birabe. İnsanı murtadana insanı kuda aslı xuda Yahudi be. Aslı xuda Hristiyan be. Aslı xuda Mecusi be. Birate idare kirin cizye. Lakin insanı ki Müslüman be murtad be. Kesin olarak gerebe küstüm. Vallahi bana murtaddin. Beni Xuda Kur'an-ı Kerim'de bavriyam Kur'an-ı Tinekühebe. Xuda ve Muhammedur Resulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ محمد رسول خدا وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم ياسين يعني أي إنسان يقول معك إنك لمن المرسلين ثم حقق رسولي على الصراط المستقيم وما أرسلناك إلا كافة للناس خداش پیغمبر ده متنش إلى بتوني إنسان را يكي بيجج عربات يشان والله إن أو بي مرتد به بي كافر به دين درته والقرشي قرآن درته قرآن ده مشته بتوني إنسان را شان ديه أو دناش عربات يشاندن أنا پیغمبر بي كان قرآنه مخالفي قرآن ده ما قرآن قبول كي قرآن قبول نك أو بي كافر مرتد بني أب قرآن حزار جالسة أب خشكامة كاره بير مجادلة بكي لسر هر مسلمانی واجبه که با آن را مجادله بکه طبیعی اف خشکام خودش راضی به لکن گره مثلا دلیل خود باش قوتلی بکه که عالم بترسن که عالم دیندار متقی نوکنی و اوجی مرتدونه انا پیغمبر مد حدیث یاد به این اخوف ما اخاف على امتی العلماء السوء ام پرتشتكو از امتا خطرسم عالمي خرابن و پیغمبری مد حدیث کرده بده آخری زمان دا دجال بیتر از عالمي مضلون و عالمي انسان امتا من ضلالته از بیتر دجال جوان عالمات ترسم والله انا عالمي دبن ضلالته ايكو دبن هدايته بیتر ام بقول هيك يسوي مسألة خوازي جموشي كلامكم خيراتن سيدايم السلام عليكم عليكم السلام اسمي داتي سيداي خويا خدي جوار راضي ان شاء الله اجمعين كلام خدي تعالى اتفاقيه مسلمانه بدا تشكرني ان شاء الله امين امين خدي جوار راضي سيداي من ان شي خردا بكن ام قوا خردا بتين هناك مثلا تشدنج تكمن على مون بيت تشدن به ناب قارشغه مش غيب بكشينم قوا بكشينم مثال olarak مثلا تبع على مون حقي دن دجامن ام قوا تسلم مثال olarak تسينن ها سيدايم تمام اجا وقت وند فروشن خلد متال دغري نوزا قبل دفروشن ya tabii ayrı dikin ama gavayım desinin mesela çayını dikevi dıştıdın dikevi hakkı dikevi termin ama çencara var aciz dibim bunayı mı koyup bırakın Seydan ya Merik nizane biyaçi ki alamiyona mesela na Merik zaten ayrı binem mesela ayrı binem ayrı hesap ama Merik khurda dizete خورده اتسين ما الله تعرف كامل سيدا برسن ان شاء الله اتم استواء خد جوار ان شاء الله شعبان بين خير وخوشي ان شاء الله جي اسطنبول كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام درس السيدة ملان و بله كلامك نها imam nikahı ne evet Türkiye'de jenik و Merik her anlaşmalı boşanmış ben imam nikahı dikeve nakeve Seyda Persen كامل سيدا برسن ان شاء الله وكان برسي وهنا لا الله emanet اما تاخذي بين خير وخشيده ان شاء الله
Seyda tabii mesela o İslami tek mürted gomeleye hem meleğe hem mürtede. Bunu çıkıp bilirsin başka. Beni fahim go peygamberi medvi bahsa deccal ked zamanı sahabiye da. Dibe deccal yani insana dine huzura xo vit kuzev savi saht ke. Se avrad ve baran bara o de bara sa fitne mazne. Ashabi prid tırsan. Sa tırsan ve ya Rabbi ya Resul İbn Sayyad zimeti deccal meharu gibi kuzin. Peygamber dibe ku deccal ve İbn Sayyad peygamber kabul etmedi şeytan bu. İcad ve go katile deccal Hazreti İsa'yı ve ne katiline bunu bu kuzu bile sebet kuzu ne kuzu. Ya ashabi prid tırsan. Peygamber medve inni la akhwafu min deccali aleykum ecvec deccal beytiriz teşkitirsin. Yarsa evçiye menzake ya Resulallah ve el eymetul mubdilun van almeyku eyvan bivin dalalati ve ümmeti ev alim juvaj deccal beytiri ecvec deccal şu belliye deccal belliye lakin van alim dibini şaskide ve rida ve cübbe o mesela bir inkara peygamber fikir, inkara Kur'an-ı Kerim fikir. Kur'an-ı Arabi'den vallahi ev murtadden ev du deccalen ev kafirin vallahi katlamen halale billahi eyku amkuza eyku ana dava komünizm etkin prima leyvanı. Eyku Yahudiyara hizmet etkin Yahudi peradınvan Hristiyan peradını asla afka perad bir şey var ki İslam'ı kadar gezmara bakıptı. Vaktime pırım dedi ki izleyicinin kredi kartı kullanmak caiz midir? Kredi kartı faiz caiz nile. Lakin kredi kartı yok mesela bir şart. Türkçe sormuş. Şimdi kredi kartı yani eğer faizle para çekse caiz değil. Onu değil. Kredi kartı alışveriş yapıyor. O caizdir. Alimler fetva veriyor. Her zamanda verirse mesela diyor 40 gün sonra sen hesabını şey edersin. Eğer 40 gün sonra faize koysa haramdır. Koymasa caizdir. Ama mesela mal sahibi gidip mesela bir önceden parasını bankada alıyor. Banka %1, 2, 3 kesiyor. O da bir şey olmaz. Velhasıl bunun para çekmesi haramdır ama malzeme alması caizdir. Caizdir evet. Jibatmane kerem ke mkhairatın. Bele kerem ke. Kerem dar bir inşallah. Bele. Vega yek gotarla ki bıkri skalet kevile nakeri. Gotarla olarak derbasuvi. Jibo ticareti ye. Olay ki bıkri pişti çan sağla diye ki froşi. Jibo yahu yani tamam. Yalnız yek vega na froşi. Dajo. Şkorat ki Paris ki Trozi ki Şabaş. Ali dajo şkora dajo. Dajo. Kan mesela pırsın inşallah. O sual kemin diyece bu. Bele. Avaki mahiyet ve hayvanat başası dibe ne başa avçuk mesela tkana kafasa av hayvanat tkana kafasa dibe günah ne günah. Kan mesela pırsın inşallah. Ama ate Xude bin xeyr xoşiyede inşallah. Serçaveme maliye ve şevam. Ehlen serçava. Edeniyek hazire kelimkom xeyratın. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocama bir sorum olacaktı da benim. Buyurun. Bir kişi sinir anında yani eşine 3 defa boş ol dediğinde o boşanma geçerli midir yoksa sadece bir talağa mı gitmiş olur? Bir mecliste demiş. Yani bir oturumda demiş boş ol. Evet aynen hocam. Tamam. Size soralım inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok başka sorum yok. Allah'a hayırlı emanet akşamlar olun. hocam. Allah'a emanet olun. Seda go Türkçe gene sormuştu. Dedi ki iş yerimizde kola var. Evet. Benim içmem caiz mi? Yani almışlar. Caiz değildir. Kola Amerikan malidir. %'lığı İsrail'e veriyor. Nasıl Amerika şimdi bütün silahları, topları, tankları, füzeleri mel'un İsrail'e veriyor. Kola'nın bütün dünyada belki Türkiye'nin bütçesi kadar kolayı satıyor. Onun %'lığı İsrail'e veriyor. Amerika mel'undur. Allah lanet etsin. Onu gark etsin. Ya İsrail'i, İngiltere, Fransa, Almanya değil. Yani bir Müslüman gidip onların o zehri zaten kola iki çeşitle haramdır. İçinde necis bir madde var. Hatta bak Hindistan, Çin'de her türlü hayvanları yiyorlar. Kolayı yasak edilmişse diyor. Necis bir madde içinde var. Bağlatıcıdır içki gibi. Şimdi mesela kolayı içmek kesin haramdır. Hem necaset var içinde hem de İsrail'e para gidiyor haramdır. Böyle seyret tamaşa ki hazır emici bugün İstanbul'a kerem ki khairatın.
İstanbul. Alo. Keremke. Alo. Keremke. Selamun aleyküm Seydan. Aleyküm selam. Şef baş inşallah. Ehlen ve sehlen. Seyda sitede nöbet ediyorum. İca tuvaleti de desmeş ediyorum. Evet. Debe ne abi yani? Kamil Seyda pırsın inşallah. İnşallah sen hayır. Ama te khudi bil khair ve khoshi de inşallah. Temaşavanı me daviye bu. Eğer telefon kestine be eviyaci daviye bu. Tamam. Şev daviye valime bu. Sida go mera zir. Dedi 2000 ana. بله İcad bir بدي حاسه ما بفروشته ب 3000 4000 شوي انا زير بي ب 10000 حتى سمت بحزاري نجايزه يعني زير قال بري زير حاضر به برجي زيف اما زير قردي حسن بدت به زير بخير اي زير بزير قدر حسن به استا 100 غرامي حتى سيمها 100 غرامي يريد تخوز بها فيها 8 قاد به لكن ببرا وز برا زير بزين فايزه حرامه نجايزه سيدة تماشان يقول قربان شيء حقيقة شيء بوراق شيء بوراق وقربان عين يكن بوراق حديث كي ضعيف هذا به انسان وقت قربان كي بدا وك برقي دسر براسياليا درباس يعني لو كا قربان سيال وق بدرباس حديث ضعيفه جبري نابي بوراق داينا بوراق سيدة افجي انا تدي خلق جماع نزعي دا قرباني شو قربان شريتكن بر مصيبت كي بر بلا كي او صدقه او نابه قربان او صدقه نابه ما تبي قربان من الاجر قربان يعني عرفا مصادبين تبي كل مش عسكري زي قربان كي كل باز قربان بلاي او الصدقه اما مثلا عرفا ما بين قربان بلا بين تشكيلات بوراق وقربان عيديه قربان يا عيديه اضحيه مثلا شيء عربيه اضحيه عربيه ومثلا عقيقه سيده عقيقه صبيكي كبول ده عقيقه السنه حفظرويه وده يا بيسيك رويده يا حتى باز صالي و مربدا عقيقه پیغمبر عليه الصلاه والسلام مولود مرهون بعقيقتي انسان كل ودا رهينه بر عقاقه عقيقه وقت مجبر بعدا وحيوان كي قربان الصالحه هر اعضاكي وي حيواني دبا قربان دبا صدقه وي صبي جبري پیغمبر مجبر حضرت حسين بعدا حقيقه مو قال حسين بعدا ما ند وقت عيد قربانه تو كينجي بدي تبدي بله هو كي قال قربان اخون بخوي انا ايكو نزل كقرباني بيرسن نزل فرض واجب نكارب او زنجين نكارب او نكارب خو زنجين نكارب دي بابي واولادي نكارب الا حقي فقيره نزل نكر نزل جي نباشه بير از قربان كي سنت بده مذهب امام حنيفي ده واجبه كبدن لكن دي ساجي كارن جيب خون سنت جيب خدا ده فكلوا من هم جيب خون اما مثلا كو نزل كحيوان التعليم كنبي قربان السنت نكارب جيب خون بيزي في حيوان يزيد العيد ده قربان كي السنة شرجب يزيد العيد شرجب مع ذا قربان والله شافين كي زور يعني باري وسا او كنا برجدان دنا ولا الحساب مجينا يعني يزيد العيد قربان كي بدن بالنية ده سنة يعني سيدا جو از إحراء الشيء إحراء الشيء ده حاجة الشيء نوانا عملا هذا قصاب تميزك شيء ولا حاصل جذبه انا مجبور خبي بجلارتي كاولا اري دي بيقول نيتي بين نتا احرام ضايل الوقت انا النيات بني احرام جمان في قيوان ما جلس بي احرام ناول احرام نيتك وازواج النسكي حجي كان عجيبني يا عمري احرام اول لكن او جلي نيتك سيدا النيت جلي دروتي لي جلي دروتي لي بن وهر حتى ايبار بيداني وانجلي خدا جسبك يعني احرام ميقاته واجبه إحرام قريندان فرض ركنه لكن كش ميقاتها لخوكة أو واجبة بواجب بوجوبه بجينين حج بطنابة أي قربان كي بده لكن أو يروكي حدا يفاري يعني حتى يفاري بعد دوزة كل خرماجي بده كروكي نخدت جائزة روكي بقدر كروكي بقدر حيوان كي بده دمه روكي درو بقدر أو حيوان كي بده لكن كقل خنك يعني تابع أبيا أو قربان بده لكن كنيت نين حجاوي نابه وقت قال درباسي شيء كيف بس ده درباسي جي ميقات درباسي دايف بقى ميقات نيته بقى ميقات دي سنيته بينا دبه اما بيد احرام تك ولد سا بي احرام كبي قربان كي بدا انا بي جلي سان جلي دلوتي لي الخوك الخوك لكن مثلا نيت ازمنيتم طياري ده جامتون وقت مسمي قدر نيتم كتم احرام بلا سيدا بلا نيت وقت كت جي مي قدر نيت بينا جاك زي درباس و
fidye ki de mesela roş ne kadar daha doza xurme bir de 6 fakire kafiye. Go gibi kadar hayvan gibi de Go xorda distinin. Dünavı deyim alemyon teheye nahiyede bir zımır çıkıkeye. Yani şera vakti kitap niyeta bakır bir de bakır bahaya. Ana xalde devi. Sede xalde froşevi. Ama dolaba xarabiye xordeye. Ve aşakiye xordeye. Bu xorda değil de froşe melek. Melek distine. Ya dünavı demirciye alemyoncuye ona şey. Ne vakti bir zaman ben navide her şey sonra. Bu xordati. Lakin inke mesela bakır bir froşen. Ne bakır da gayri bakır evet şey ne abi. Böyle sede goyak resmi nikahı berde. Nikaha imam icraatı da ya. Talak gitse en az. Yeki bir resmi mahkemede haram meyrik dibe müteberda pire gidin teberda hakim dibe sen boşanmayı kabul ettin mi kabul ettin. Talak şu. Talak gitse en az yekti. Böyle sede go arazi sendiye o da anatka şeberçka petele böyle sebep fiyat beseri bir froşe. Ana yeki ki arazi yapke ya dükkan yapke ya khan yapke. Ya çimali bke bir niyeta ticarete ki fiyat verisleri bifroşum her sal kere zekat ibde. Ana arsa ki kiri trilyon ki sala bu 2 trilyon zekat 2 trilyon de. Sala dene bu 3 trilyon zekat 3 trilyon de. Sala dene bu 4 trilyon bir niyeta ticarete fiyat verisleri izledim. Lakin şu mali be valla zekhan talekim ya zekabkim ziraat ve avsabelim zekat lena keve. Ev gelirata çıktı da var gelin babice ceb babice zekali kevlet keve. Yani lena keve. Ama vakti ki ferot ku sal sel periyoder bas bir zekali periyot keve. Böyle. Sedago dedi ki zeymiş birisi hanımına bir oturumda bir mecliste boş ol derse acaba kaç talak gitmiş oluyor? Yani İmam-ı Şafii, Hanifi, Hanbeli, Maliki'ye göre 3 talak gidiyor. Ama burada İbn-i Teymiye'nin mezhebi daha sahihdir. İbn-i Teymiye diyor eğer bir makanda bir yerde söylerse 1 talak gidiyor. Hatta bir adam Rukane, Hazreti Rukane bir sahabiymiş. Yani bir makanda 3 sefer hana boşsun. Peygamberin yanına geliyor ya Resulallah ben bir yerde ağlıyorum. Hanımın bir yerde, çocukların bir yerde. Diyor sen bir yerde, bir makanda. Üstüne ediyor git hanımını getir. Yani 1 talak gider 2 tane kalır. Bu İbn Teymiye'nin bu meselede hepimiz bütün Arap mahkemelerin yani mahkemeli bu fetva veriyorlar. O mesela Vehbe Sahili asrın fakihidir, alimidir. Rahatlıkla bu fetva verilebilir. 1 talak gider 2 talak kalır. Evet. Go hayvan, bahçe hayvana, hayvanat bahçesi bizim. Dedi hayvan kafes adana. Çok ayıp ya. Ana hayvanı kul çöle yaşamış ve mervi rababke kafesa evya beyvayik şumliye devi. Güneşim daim kafesa kozarı çöle yaşamış ve. Lakin hinki hayvan hene evcilen. Liderva yaşamış ne abi mervi kafesa mayda koy kezrana. Böyle. Pırsa davisi de go az dedi siteki de güvenlikçi mi? O tuvalet hündürü kulübamda heye lebere cismeji başka hiç tünederim tuvaleti dikrim davi kelakavi hem cismeji desmeji dikrim hündürü tuvaleti. Zarar heye ana. Zarar yani mesela sünnet merve ana hündürü banyoda taziye olarak desmeji ne kadar bir giriş sünnet çikin abi. Malata vasile arkadaşlar razı olsun. Razı ve xadı qahra xo, gadaba xo, hezimet xo da ser İsrail, ser Amerika, ser İngiltere, ser Fransa, ser Almanya ve bütün van devleti Almanya van kir Rabbi alemi van cumul celad ke king beji xode bela ki bidavan heviya maz Rabbi alemi ku nişani mebde o en zamanı nezda bahru van perişan ke van de ardı da cum ke vallahi Amerika misal ke Xuda Teala Peygamberi medved ahir zamanda evi qasf mazq şeybin hinki memleket hinki şehir evi ardı da cum bevin هي مزربة عالمية خدورة أمريكا وأنا أوروبا تبعها ما خدت على وان بحرية غربك وفي ظلمة انتقام بان مظلوم بان صبية جو مسنا وإسرائيل سو خدت على نتنياهو بكرة تشاك بري خدت على إسرائيلية يهودية كريه وحش ميمون كريه وحش هي مزربة عالمية نتنياهو ببيا وحش وان ضباطي يعني وان قمتاني بنا ميمون و dünya Rabbinin ibret ve ricayış kadar. Amin. Seda malata ava Xuda razı ve tamaşavan ecam şahade bername xavak her demi her in lepreciye bajarı me levelatı me xapêşandin hene daxuyanê medyayê hene
نبيكو از نرم تشنابه لازم تجي لجي خل رابولي مسؤولية اخويا شرعي براتي خويا تعالى امر كريه تبجي بيني بحق بريتي السادة تنري بداخويا مديا يجنكي كا دريته وغزي او تشابه لازم تشاغي تهري داخويا مديا كل خبات كي هبه ايلم كي هبه غستري كي هبه مشكي هبه چه هبه لازم امجي خو دوي درابدن جبو خاطر غزي روجا ما جگنده ما جبال ما در نکوه حتى حتى كده بيد خير وخشيد أمو خد اسم ربي عامل خدای تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.